wami ngicela sivule incwadi yemaHebheru sahluko 12. Incwadi yemaHebheru sahluko 12. Isihloko salaphana sithi uNkulunkulu uyala abantu bakhe. Sithini bazalwane? uNkulunkulu uyala abantu bakhe. Asiphinde futhi. uNkulunkulu uyala abantu bakhe. Amen. Ngicela sifundele verse 1 dinela verse 3 wanya. Ngakho-ke njengoba esithungelethwe isicumbi lesikhulu kangaka sabufakazi, asilahle konke lokusinzayo nesono lesigigelana njengelwanga, asigijime ngekuqinisela kulo mncintiswano losembi kwethu. Emehlo ethu angesuki kuJesu, longumsunguli nemphelelisi wekukholwa kwethu. Ngenxa yokujabula lebekubekelwe Jesu, waqinisela ngekwethwala siphambano. Wangete walinaka lihlazo laso, wahlala ngesekudla sesihlalo sebukhosi saNkulunkulu. Awubambele lapho ke mama, lo verse 2. Lapha bazalwane sifunda ngendzaba lethi uNkulunkulu uyala abantu bakhe. Kule ncwadi lena yemaHebheru siyakhunjutwa ngetintfo takadzeni, Old Testament. Sibuye ibonakala ngathi iyisamari uma uyofunda noma ngihlanganisa lokuzala nalokusha. Kukhulunywa lapha ke ngokuthi thina bazalwane baningi bantu labasibukako ukuthi sibantwana bakaNkulunkulu. Lokho kusenda ukuthi sehluke ngoba wena uthe ukubukwa nje ubuka ukuthi uyinyamatane labayithukulwe nyamatane kubo. Kulaba ngakholwa bakubona wena wehlukile. Kangaka kubana abeje bantu labangakholwa usemkhathini wabo nalabakholwayo. Uma sewuqala kungema kwento temkakholwa hayi teNkulunkulu noma ke tebuKristu, kukhona bese bayathula bangasakulandzeli. Kukhona labakhutayo, kukhona labahleka, kukhona labahamba nawe. Uma bathi sihamba noJesu namhlanje, sihamba noNkulunkulu, sihamba nosindisiwe namhlanje. Uhamba emabhoza, mhlawumbe noma dzakiwe nawe udzakiwe. So bona lokho babo sebayakupopaya noma bakwenda ukuthi bakubone ukuthi nawe namhlanje ugangile namhlanje sihamba naye. Sinabofakazi labanengi labasilandelayo noma labasibukayo. Njengoba babanengi bangakabofakazi, nekunyathela lokuncane nje ukhahlela liqoqo seyisukile kulaba ngakholwa. So no, thou shalt not kill. Ulibulalelani liqoqo. Sevelisukile. Angithi kupaka wena kugeja wena ukuthi kunani phakathi kwabo. Uyazi uphendule lapho wena uza siqoqo nje usuke ngani vele unomconza wena. Hawu. Uyathi nangabe unebantu labakugadzile ukuthi uphila impilo lekanjani, bayibona uyiphila kahle. Baba nelusilelanene lokukwenda kokuthi ubonakale umuntu longasiko lolokubona. Asengibonisa nanga bazalwane. Uyathi uma ufuna ukuthola umuntu kahle ngise ngibonile ukuthi hayi cha
konke nje umnunusa ngako konke noma umnunusa ngetintfombi nangabe tinyango besifazane noma umnunusa ngamadoda noma umenenjani umnunusa ngetinyanga cha akekho lapho nangekweba akekho lapho uyabona nawufuna ukuthola umuntu kahle ukuthi ungubani mcala umnike amagama mabili mathathu noma tihlakanyana tithi nje utawumbona umuntu ukuthi ungubani na ngabe aphasile lamuhla sasa futhi umphindze kusasa utawumphatha uyamphinza bana mamsiyicwatha lapha nje bevele kugatsile akuniketeke onke amagama lanele latakwena ukuthi nawe ungathi vele utathola lunamanje somtholile lokuthi njani ekhaya sovele somleketelele kanti bazalwane letino letisivelelayo lengase tiyasukubeka la sahamba umhlaba lo tintfo letibekwe mabomu tibekwe ngoba Mungu asetsembile ukuthi etikwato eceleni kwato sitawudlula kuto inkosi nkosisi iBhayibheli lithi asigijime ngekuqinisela akusimnanzi kukholwa bazalwane liqiniso liphelele bunanzi lesiyawubuva impilo yaphakade leBhayibheli lisho lapho lithi Jesu wathi noma aqinzetelwa ashaywa akazange alinake lihlazo lokubethela esiphambanweni wanaka bukhosi latabangibo emva kokonke lokho inkosi nkosisi uphila kahle ekhaya lakho awuphili kahle ngoba utawusuke utiva ngase kuphila kahle bangase kuqhamuka elitubeni siyavela lenkinga sikulo mhlaba wona lo tinkinga bazalwane atipheli futhi akafanele tiphele iphelela inkinga yini kanti lekuqolako siyakuyala sekuyalele ini uNkulunkulu ukhuluma nabantu abakho abayala uNkulunkulu uyakufundzisa nakathi nje uma uyala umuntu bazalethwe kumfundzisa noma ngisithi uyasiyala uyasifundzisa kodwa ngalelanga lasithi umuntu uyakuyala noma ngubekani uphethe igama lithi don't do it ungenzi kanje yenda kanje ungenzi kanje yenda kanje ungenzi kanje yenda kanje neba bazalwane nangabe kude lokuthiya endleleni yikukholwa kusho ukuthi awuhambi kuyo kahle lendlela noma ke ngesinye isikhathi noma singafanani kunemuntu langaphila impilo ayiphila impilo yobugcwele ayiphila asinakathi 60 years avela thola ipension ekolweni ayekele konke khona ngoba bese kufike lithuba lakhe phela bazalwane le-examination lokho ukuthi bekafunza asihlolwa kanye nalabanye bantu ngiyeva bakholwa empilweni yebuKristu dilingo takho netami dingete tafana angete ngakuqoshela mina namhla ukuthi mina ngiyakhona ukuphasa imathi ngoba wena uyobuya khona kupasa singisi ngiyabona lo so bonke lokuma challenge noma lokuthi sayeya lakithi empilweni sahamba empilweni yeKristu lokusehlelako endleleni kukhonela kusithwala imihla ngemihla akukhonela ukuthi kusiyekelele noma kusibanzetele uma ufuna ukulungisa into yakho noma ke uma ufuna ulota telemba wakho asenza ngatelemba bazalwane telemba umlotela kubescontrol noma itsheni ukuthi babe umlota ngefail uyamlota ngefail noma umlotela itsheni kuyanga ukuthi umlotela kuphi kodwa nase ufuna ukuthi ajube bazalwane ujuba litafula leli
ngeke bese umtesta lathi afike ukuthi uyakhalipha yini bazalwane. Umtesta entweni le useless. Angithi bazalwane. So kuyenteka kwesinye isikhathi isathane athi nakalothi tikhaltakhe akavamisi nje ngokuthi athi amsukele nje umuntu nje labona ukuthi akhalona nje kusambe walakhaya lo. Is a table manner yalakhaya. Uvela ateste entweni le useless labuye. Umuntu lo useless kuye ngubani? uKristu. uNkulunkulu ke uyavumela ukuthi into njengalethi tibe khona empilweni. Jesu ke ngenxa yenjabulo lekabekelo yona waqinisela ngekwethwala siphambano wangede walinanga lihlazo wahlala nesekudla sesihlalo sebukhosi saNkulunkulu. Phela sifunde verse 3 na verse 4. Mkhumbuleni yena lowo lowaqinisela nometoni setimhlukumeza ngenxa yenzondo. Nanimkhumbula ke ningeke nidile noma nidzangale etinhlitweni tenu. Nisengakamelani nesono kudzimate kuchitheke ingati yenu. Hallelujah. Ngeke ufundana nami verse 5. Seniukhohliwe yilo myalo lokhuluma kini njengakumadvodzana lothi, ndvodzana yami, ungakwenzeleli kuyala kwenkosi, ungapheli emandla nawukhalinyelwa yinkosi. Hallelujah. Ndvodzana yami, ungakwenzeleli kuyala, ungapheli emandla nangabe inkosi ikhalimela. Bazalwane lenza bayikuyalwa uma umncane noma ngabe umzali. Nangathi nje uthatha phansi nakho bona uyamnyala uyakhuluma naye khona. Ase uyeke lokuhamba inyama, ngiyabekisa nawe ngoba ngakuthi ase uyeke lokuhamba inyama. Kodwa ngibona uNkulunkulu khanya bona wena ungaphina uyobe akathamba inyama. Bathi ngabamnyama phela bathi bamfundisa ile ngaphansi bokrima kancane oho yanzalisa isana uma wahlala khona kodwadweni la ngokuphuma lodwane uthi yebo uyathi iBhayibheli liyasibekela ukuthi imisebenzi yomnyama akafanele sihambe lenza balena inyama uyayilahla ngoba inzaba yamasiko lahlangene kakhulu nemadlelo uNkulunkulu uyichitha ngefasteni uyakubona into bese ngimzala nini kathi ngakholwa ukuthi ngeke ngitshele nguwe umntwana nje abathi mutho awubafela nekufelwa akhuluma umuntu yonke into lengakuyena ukuthi ungaphindze umnyaka. Ngiyabekisa ngawe. Angisho ukuthi ungakhuluma. Kodwa yini bazalwane kube buhlungu kangaka ukuthi umuntu yakhe. Akakushayina kushaya ngoba kulesinye isikhathi umuntu yakuyala akuyale nge-SMS noma akuyale nokuthi akubinde ukhulume naye. Uvathi lomunye ngosiyami. Sengaze nje ungibide ukhulume nawe njena. Le kuyaqala ingama. Phela ngabo sebavala lamasonweni sebavala nithine naye. Yebo ukuthi umlahlaliswe phansi ukukhululiswana naye le-disciplinary committee. Uzinde lasonweni disciplinary committee. Yini lebuhlungu kangaka emlalweni? Yebo. Yini lena ukuthi umuntu loyalwako eve kuhlungu? Nathi siyamnyala nje umuntu yini lemenza ukuthi eve kuhlungu? Akabeketeli. Babe Amos. Nangabe nje basukuwa bakamamba masibatoyala wena.
Enveneni loyentile lapha ekhaya. Kwentiwa yini ukuthi nomuntu kanjalo noma sekungasasiye ukuthi ebuhlungu ngoba lo buhlungu bukhona. Nanje ngiyakubuka. Kwentiwa yini? Okay. Asengibambeka nje nakunendlela nginake nje yamazelo. Lebakusebenza ukuthi umuntu avamise kuba inhliziyo yakhe ibuhlungu kakhulu nangabe ayala. Into yokuqala kuba nalokho ukuthi uyalwa ngubani. Into yokuqala le. Nangabe nje lo muntu aku-undermine. Utawuthi uyakhuluma avela ngabo. Futhi ke nangabe lo muntu senikena nema-grudges naye noma ke naqabana naye kukhulu ukuthi angakuyala ukuthi lokuthi uyalwa ngubani yinto yokuqala leyo lo muntu enganteka ukuthi imvise ebuhlungu yebo bazalwane lokuye lokubanga ukuthi umuntu ebuhlungu nangabe ayala lihlazo la ngoba sengibekise nje bazalwane ukuthi nangabe nje angafika athi umuntu ngiyabekisa nje yena nosilapho athi umuntu wethu njebo ngesikhathi ukukhuluma abaphambili libhuluko lapho langemva belivela emangolisi mine senakukwala amangolisi anakuva uvela ukuthi bhayi mese bakhe kuthi nabantu sebayibonile lento lomuyala ngayo langemuva sekuyempeka-ke labanye umuntu angavumi kokuthi nangabe sekabonile ukuthi abantu sebabonile ukuthi ngenalo kanjengalokho so zama-ke nakufihla nomntana emuva ngathi angenteki azame ukukwembesa kanti already sebonakele lento lena-ke lokumnanzi nokuyalwa kunabo kuyalwa uthi sewungasekho noma ungeva ubuhlungu unyalo ukhulunyiswana bakhulumisa lakhaya noma-ke evangelini bathi livangela ngihambe kanje uthi ngale sikhathi sewungasekho nalabantu sowuwedwana nankulunkulu tifike letinto utibala letibalo wena labawena usho ukuthi noma ngabe bangithesisile noma ngabe bengithesisile noma ngabe lokuncane lokuncane na kungako phela bazalwane ngifuna bese lokhu ngisinje nangubani ukuthi abafundisi lakuncane kabi kodwa ukhanza nakakhulunywa ayala umuntu omdala umfundisi ukuthi noma ubona umdala umkhavele uyayiva lendzaba nangabe mhlawumbe noma bekungale engasense ngiyanyala ukubekisa ngasense kadabazalwana masisiya ngakhona kana singakhona le tinyangeni niyabona moslobo ukhanze komfana kuncane ukutshele igama thite lokuthi yeye mkhulu ukuthi nawufika la ekhaya uyeke lokuthi nawufika la ekhaya uhambe straight ukuhamba reverse nangena landlini ngiyabekisa lokho usho kungasho ukuthi ngibona ngibhelela sentawukwami utawuvula umlalelo lithi-ke ligama lengishoko lamuntu uma uyalwa uNkulunkulu wakho uma uyalwa ngumuntu umntwana waNkulunkulu uphethe uNkulunkulu kuwe yebo bazalwane yini bekuqala lokufuna ikuwe ukuthi uNkulunkulu uthini namhla kimi nawe umzalwane yakhuluma nami yebo kumtoba naloko ukuthi kulesinye isikhathi nangabe kunento leniyonile mina ngimzalwane sikhulume nangabe besibangana sisikale sijabule le line lebungana ngithi umngane wakho sesihlale phansi sokudala ekhuluma indaba ngithi hawu yemkhona sesihlale phansi sekuyaphela khona la kodwa ayishumpeni kodwa ngunakazi uye afune ukuthini ngoba uyasuka asho ukuthini ukuthi sesikhuluma-ke sekufuna akunake nyalo ukuthi lo muntu omyalako sowuphethe lithikisi lelinye noma-ke simo nesinye sekusebelela muntu uma-ke lo muntu akuyala
Thani noma ngabe uyabuka buhlungu noma ngabe akusiko kahle le ndlela uyala ngayo. Wemukele noma ngabe sekubonakala ngathi sekuthi uphashi. Wemukele kuze ukuthi kusasa kungakulahlekeli okuthile bona. Kumqoka kokuthi nangabe uNkulunkulu akhuluma kuwe ukuthi phendvuka sona lwesiphetho sentaba. Lokho lokwentaba kubi akhuluma kuwe epulpit. Njengoba ngikhuluma phendvuka kuwe lokho. Inkosi ngibusise. Ngicela ukugijima kakhulu ngoba ngizabathi 30 minutes okuphelile bazalwane. Qiniselani emuyalweni verse 7. uNkulunkulu uniphatha njengamadodana akhe. uNkulunkulu uma sifundisa athi makwamlungisa akwentiwa kanjalo evangelini. Ivangeli libanjwa liqine. Ngicela ukuthi ayekele kulala bazalwane. Ngoba ngiyabona ulalela wasawuyezwa ukuthi hayi cha. Ngathi lokushisa sekuya ngamanga. Ngibita kanjalo ukuthi aphakama yini. Livangeli kufanele ukuthi siqinisele kulo yindlela yokuphila. Livangeli alisimnanzi ungenaye uNkulunkulu. Inkosi ngibusise. Uma wethe umnyalo kaNkulunkulu ngeke uve kumnandi. Kudinga ukuthi wedlule entweni uyinqobe uve kumnandi. Uqinisela lokho inkosi ngibusise. Ukuthi qinisela njalo ekuyalweni. Ngoba vele ikhona indodana lengayalwa nguyise. Ukhona umuntu ongayalwa nguyise. Okay, mina ngakhulu kahle nababo. Kuncane la ngiyala nabo. Mancane kakhulu ema-do's and don'ts. Lawa asho babe empilweni yami. Noma ngibekhona senilapha ku-5 nje. Kodwa ngicabanga ukuthi ngenxa yokuthi ngafika ngahlala lakhaya. Umuntu bani ukuthi ngathi ngiyamkhuda abaleke lakhaya abuyele kagogo wakhe. Nagogo nangiyana sophethe nabuthongo ngosiyami. Nanaye akangiyalanga kakhulu ngokuthi athi usuyangiyala qinise ngibaleke bese ngizini umhluphile vele athi akadalwa nguye. Avela baleke. Ngibe nenhlanhla ngemina. Kwaba khona iminyaka emincane nje ngifuna ngandisa ngapractical. Umuntu wangishaya kakhulu bayangishaya ngathi ufuna ukungibulala ngumama. Make bekangishaya ngale ndlela edakile nangabe ungakalamuli umakhelwane. Angathi bengiyoba yini. Ngoba nakophuka eTiswati noma Dimbili ngifadela nandlini kuyokhona eTiswati nemgumeni. So uyabona ukuthi ngale ndlela yokushaya ngayo namntwana ukuthi vele awuyaqeda. Okay, kuningi ngakufunda ngisashaya. Kwasekuba nemuntu ongishaya kakhulu empilweni yami ke esikolweni lesigangeni nje bede ngisimelana. Ayibengaselekisa nami ngosiyami. Nalo make loyo ngithi ngiyamnqoma ngoba kukhona la ngabona khona ukuthi cha umshitile. Yebo bazalwane. Bese ke sekuba namagama lawa lawakhuluma make sekekolisha amakhohlwa ngosiyami. Athi ke make uyiphathe kahle mfana nje uyiphatha kahle nje lilawo yakho. Ngamele ndele sajuba lapha ngasengathi ngasekuyingazi yini. Mathatha namagama athi umzala kami uyangibona. Bese ngikholwa la. Uyangiyala. Okay ke. Kubabe angikhumbuli kahle angiyala ngaphandle kwelanga ngishaya. Kodwa nje ngimunaka ukuthi kukhona yini umntwana lo ngakhuliswa umntalo wakhe amiyale. Kuthi lokhu mntwana amutiwa kanje kwentiwa kanje. Nakudingeka swati amhlome swati. Nakudingeka ukuthi ambanishe ngokuthi ayomkhelelisa imali noma ubhala ugumula amenze njalo amkhelelisa imali kubhala ugumula. Kodwa ngithanda bazosifana nokuthi imkhele ngaphandle esigabeni. Ngoba kukhona lapho bathi takukhela ngaphandle lala ngaphandle koko. Emva kwalokho kusenza uyashaya umntwana bowulele emuva. Bufuna laleli vele. Bufuna laleli.
ngoba ulelelela fanele khona ngoba ubona ngathi kumono ngoba ukhele indlela tekudisiplina umuntu emhlabeni na uNkulunkulu uyadisiplina imihla nemihla ake uNkulunkulu wasinishe imali sibane sifuna imali left and right uNkulunkulu wathi awuthola mali ngoba awukayi esontweni awuthola mali ngoba awubangifakazeli hamba uyomfakazela labanye baze bagule bayofakaza isibhedlela sibalele ngiyamathi emergency yaphuma ingozi ezimbiseni so sifakazela lokushela niyamkhumbula Jona hayi lona ngithi lo waseNiniva bazalwane Jona waseNiniva liBhayibheli ukuthi waqala kufakaza emkhunjini sokwila futhi endaba ngisibonde kanjani naku silathekelwa ngomoya sinako kwentekeni kahle hle ingaso nje inkundla Jona nje vele kufanele kuhle ngoba Jona ubalekele kufakazela uNkulunkulu uyayenta idiscipline noma ke uyalufaka luswati kumuntu lambalekela ukuthi alalele imiyalo yakhe uma kumile uNkulunkulu ukuthumela uma siNkulunkulu ungakwenzi ingosi ngosizi kulesinye isikhathi nje ubulawa indlala njengathifo ngenxa ukuthi uNkulunkulu awumlaleli imiyalo yakhe ingosi ngosizi asengiqhubeke kancane ngifuna ukugijima ngeze ngofika lapha kuvesi 9 ningayalwa njengawo onke emadodana kusho ukuthi anisiwo emadodana ningemabhezandlebe nibo bazalwane ngike ngakhuluma ngalendzaba naye lengisho ukuthi mina ngiphile lapha ekhaya sengisekudadlana sihlala kagogo kuphatheka kwami lapha ekhaya kube uyabona usinesaba nje babona phela mina bayisaba kumshaya hayi ngoba bengena kahle bazalwane bayisaba kumshaya ngoba ngitawubaleka vele lakhaya ngoba angakhuleli khona ngiyabona lokho so lempela njengaleyo kuyenteka lo mntwana ayithathe ayibeke etulo kube ngathi umuntu uphila ngathi nebatali bakhe bonke lakhaya abheke nje mfana bekelela nje mfana kanti noma ngani ufuna ukuvela ukuthi kube ngcono ebazalwane asomangaliso nje inkukhu yakho noma ngenkomo yakho levele nje kwawona ingekho nje ilenguni kodwa iyakuhlupha kunabo lokungaba kunamabhorana kunokuwetinhle kakhulu letimnanzi nemapros bese nje lapho inguni uqeda nje uhluphe uvele nje ukothi ubuye mtheni awubone nami uyamhlupha kufanele uNkulunkulu nangabe simlalela sibandwa bakhe sibili asiyala simlalela inkosi ngosisi okay senyanga sinabobabe bethu bengadi nabasiyalabo sibahloniphe pho babe wethu wakamoya akukafanele yini simhloniphe ngenthobeko lenkulu bengisaza khuluma ngeBeruta la kuthi babokwa kamoya uNkulunkulu wakho uqobo buya ngani nomlaleli ungabe nandzaba ukuthi ukhona uNkulunkulu lebazalana iphonto lesingangayinayo yabona abantwana lapha niyabona nilabo wami excellent lo mntwana lona kuyenteka agange nje into incaba nje angisho nje aganga football kodwa nje kuyenteka nje agange nje incaba angibekise phela nje kuganga ukuthi uhambe ngiyabetha ukuthi uhamba mhlawumbe noma esikolweni lapho la sikhona khona la kamfundisi bese kuyasuka sokujikaleka bonakele manje isikhathi sekwasikwanathi kelekele insimbi iyevakala mhlawumbe lapha nasojikalela bonakele isikhathi ngoba sale sikhona ke
sobuya yebona nje ngale kuthi umuntu kuyenteka agange akhohle ukuthi uNkulunkulu ukhona electrical tinze abathe uyayala abathe nembezeni abakithi lo hamba nami lamuhla awumulaleli nambeza Nkosi awusoke imagine abantu abamthweni bambisana kanje kahle ngisengibisa nembeza zohamba ngemuva kodwa ngiyawuthini uNkulunkulu ngana umuntu Nkosi yami hawu masibatambulana namhlanje mhlawumbe usitakala leso ke akuphephise ngolwele uphume uphephile ngalo langa lelo ubuye ekhaya mba nibuya athi moyo la Nkosi yami njengoba ubonile wena besifuna khona ngibonile khuluma ngoNkulunkulu ngiyabonga ngibonile yona namba senanzelana lapha bese kuthekele uyasangishile uyasawuga ngisajana umntanzele ukuze ukuthi nami mina nayaphepha ngoba ngiyowami ngiyabekisa ngalila benteka ufele entweni lo ngakafanele ngawufela kuyo inkosi ngibusisi nenzaba yemala le sineke sinabo babe sena nje kuphela bobabe bebasiyala kwesikhashana ngekubona kwabo kodwa yena usiyalela ukuthi kute usitakala thine kuze sibe nesabele bungoleni bakhe ngobe lesikhathi sisayalwa kuvakala ubuhlungu kunekuthi kujabulise noko kamuva sivuno saloko buyawo sibonakala sinesithelo sekuthula nesekulunga kulabo labaqeqeshe ngabo lokho sibazalwane sesiyaphetha uma sifundiswa ngelizwi laNkulunkulu uma siqhutshwa silalela ingoma ngoba phela le ngoma isuke iyala kodwa nangithi uma sibuka incwadi sibuka ku TV uma sibuka iBhayibheli lo kuqeqesho noma kusitakala ukuthi lokhu nalokhu kufanele ngikwenze lokhu nalokhu kufanele ngakwenze uma kusikhuba lokuyala sibokhumbula ukuthi lokhu yalwa kusilahla singabulaleli kusilahlela impilo ukuthi sibebede kugcwele kodwa uma siqinisela kulokuyalwa siba nemvuzo ukuthi siba ngcwele bese siba nokuthula ebese siyaliwe sibe nokulunga impilo yethu ilungele ukuthi vele Kristu noma ngabe abuya uyawusikhanza siphila leyo mpilo yoKristu inkosi ngibusise nglawe emavi lami abazalwane la siyasivumela uyalo ngabe wethu uNkulunkulu akasiyale bazalwane simlalele lapho akhuluma nasi ngaso sonke isikhathi simlalele siyabonga ukuthi sihlabele ingoma sitawushuma sonke